Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. ये है मेघालय के वापुंग जिले के प्रधानाचार्य डॉक्टर हाइपोर यूनी बैंक विद्यालय में Dr.Heipor unibang udimu tamaroihi unohikai naganiga jala Meghalaya ubalayo Pdiang yaka Khusnam National Teachers Award aracar arpusan nakti jong President giri ke drop timormu. Dr.Heipor unohikai berunang sengi ke school KB Memorial Secondary School Wapung ke school kebadan East Gender Hills District jong jala Meghalaya. Ulalit ben Pdiang yaka niga Khusnam haga jingalang kablong Habigyan Bhawan New Delhi haka santri unai lor aracar arpusan kesngi ke bagari India hi Broadway karaki ya kesngi buram ikinohi kai leniga Teachers Day. Dr.Heipor unibang unohi kai belayo ika Khusnam District Teachers Award House Nem aracar arpaway nang taga State Teachers Award House Nem aracar arpusau badmentapan ulayo ika National Teachers Award. Kidan barok sapusan ngut kini kai negeri India Broadway dibelayo Pdiang ya kini Khusnam nega President Jonggeri. Kini ketika Khusnam kebaga sorkar India ke pinkup buram yakino hikai diba ai tilot giladi hakajing syakri na kebentapan pinpriang yakajing nang jing start syaki khenna. Dr.Heipor ulas sedang ke kam hikai haus nam arajar khendai hadim bola pendap yak MSc hak botany ulas sengi ke school KB Memorial Secondary School haus nam arajar khatlai dekajing thumu banra ke kerdan jong ke school kumbalong ki school sor kataban hikai hak English medium But nakan di school lalaban say shibur ki kena ki bastart bat ki bapro. House nam arajar apusau la pendep ya PhD hak environmental management. ये है मेघालय के वापुंग जिले के प्रधानाचार्य डॉक्टर हाइपोर यूनी बैंक विद्यालय में इन्होंने टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव पैडागोजी जैसे फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स और डिजिटल टेलीविजन्स को अपनाया। विशेष जरूरत वाले छात्रों के लिए इन्होंने समावेशी योजनाएं लागू की। इनके इन्हीं नवाचारपूर्ण और समर्पित प्रयासों को सरकार ने सराहा और इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। Dr. Heipor Unibang, Meghalaya. Dr. Pramod Kumar.